I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da vam pokažemo šta smo ja i moj drug pronašli. To jest pronašli smo na NASA video, vidite live njihov. To je kako satelit snima Zemlju. I otkrili smo nešto čudno. Evo, možeš pokušati, aj ti pokušaj. Dakle, kad ukucamo, čim spomenemo riječ flat, kao što vidite, neće da izbaci, a i gore to neće da izbaci. Vidite, nigdje ne piše highway trio. Da. Ajde da probamo neku drugu riječ, da ne bude da smo mi nešto lagali. Na primjer, ukucat ćemo this is awesome. Dobro, malo sam pogriješio, ali, kao što vidite, Evo ga, vidi se to je to. evo ga gore highway trio. This is awesome. Pa ajde da probamo još jednu. Sad ćemo da ukucamo dirt is flat. Komentar nije došao, ni ovdje, a također ni na računaru. Znači, možete da ispravate sami. Sve što vam je potrebno jeste telefon i da uđete u live. ISS live. Jeste. Znači da uđete u live na NASA video. I da imate, znači, taj isti live na računaru vašem. Vidite isti. I da ukucate na mobitelu nešto i to će vam izbaciti šta bilo drugo ukucate. Ali čim spomenete riječ flat, to vam neće da izbaci. E sad, da li to nešto NASA od nas krije ili to još ne znam.